Mahalo le ngā lua Tala Fou o se whaapoponga le nei o Tala Fou mai Ausetalia le Radio Samoa. Wona ia na minista o vai fafo Ausetalia o Penny Wong le atunu o saina ia whao ngalo na malo si anga e musu ia i Lucia ia whaamuta loa le taua Ukraine. O ripatia le 9 News wo whaelua fo ia Wong o le a whaelua i fo ima le minista o vai fafo saina i le whonatanga le G20 e whaia i Indonesia i le whaeungo le tusanga. O se saunoanga le tamaitai minista na whaia le pōna po i Singapore na ia whaaria i te tau ia saina o na whao ngao na so tanga maralosi i a Rusia e whina wai e tau fia love singa o lo tūlai mai. Ro ta wale di pote na masina na tenei na toi wha mautu wai le presidente o saina o Yi Jinping lana lango malona tunu i a Rusia i mata upu tau le puipuinga ma le tuto tasi i awala atu i se telefoni na taranoai ma le taitai o Rusia Vladimir Putin. O le toa tele o tangata Ausetalia o le amawhau na maua le awanoa i se puipuinga o le tui puipui lo na wha o le COVID po le pusta lo na lua ina ua whaia le wha iunga le atagi o le amawhau na anga wha tangata siria ma le tai tolu sputa sanga i le atui. O le mai o le whontanga i le asoranafi waria e mai ia ripoti ma le awha o atu le fautuanga le ministauro soifua maranoina ma le matanga ruenga le vaiaso nei lava. O i rātou e siria maratai dimas futau sanga le mātutua o mautinoa le fautua i na anga waa ai mo le tui a le ama Tala Fou i malaya wanoa mo i rātou o siria maratai tolus futau sanga. Lo wha tupla ia pēr au wha i tangata Ausetalia wa a fia i wha mai le teminei e wha pē fo i ma le flu ma sani. E o mai le so ma le asana nafi e tolu wafe fitsa lau varus futasi ngase wa tau fia i whare mai o le COVID i le atunu atoa. E to tasi se ali ua maliu na ua wha amnu alia ina ua yaise wha le tonu i se whare ainga i le tu i se sifo o sini le pō na pō. Whai mai o se mea na pāne i le tu o lo i le pā le whale ainga sa tumu i tangata i le pō na pō i le Onset Lebanese Restaurant i Parramatta i le awhia whenanafi. Whai mai na awhia i se vahenga o lo na tino ma awina atua i le whale mai Concord. Ta ue leo leo e tūrunga ese a whianga o le na awhia o whai esu esu enga le mafuanga le nei wha lawe. Ma lo whata ua ina o se vai la au na wha o ngai wha mama i le no fuanga na mafua i le wha lawe. O lo tāria se ripoti la tamaya leo leo e tūsai o le mata upu. E ziria ma le tolu sa furu wafe tangata, ua toe fo iane i o lātou whale i lea so, ina ua tau tu i titia maiti munga i le tele o vaenga o sini na lolo vaia, ma ua vaaya i fo i ma le susuro le lai nisi pitonuu. Pei tai whai mai ripoti, e le i tai mai o naru ese mai le vai, mai nisi o whale o a inga na awhia, e mai se fo i o si o manga, mai se lawa i le Hunter Region, ma vaenga la lata i vai tafe e pei o le Hawkesbury River. O le so wanga wa ai tangata e tāru sanga mō whisosoani mai ne malo, mō tangata na awhia i lolonga, lea e awheta lai anga wa ai le au mātutua, ma le tai whase lau mō tamaiti i se a inga na awhia. Lo whatu mawina pēr polo inga mo le anga i ese, evacuation orders, i nisi o vaenga o New South Wales, a o le mau o le toa tele ua le la vava fo i whai lea māsani, o le tapena ma toe whatu langa o mea wha leanga ina, mai lolonga, e mai se le tele o mea tō tino tāua, ua wha leanga ina umai le mai. Ma le tana muli, o la usu e su e le ofisa o le CSIRO, o lātou mawhai o na tu whaatasia se whainga fau, e vave ai o na iloa nisi variants fau o le COVID se fuluiva. O le whainga le pe o na ripotia le ala taiva, o ta ue mawhai o na vave ai o na whaia su e suenga, e whaonga ai genome sequence ma test samples mai lo ai, i tu ai ngā variants ese. Whai mai o le whainga fau lea, ilo ai le DNA, na ilo le whainga o lo iai le teminei, e mata i tūsu winga o le vairusi matulanga e alia e mai. O lo no winga la, whai mai le au sue, o le whaonga ina o lea whainga fau, o le a vaveo na maua tali o lo la tau sa idia e whaatatau i vairusi, au le i whaailo ane nisi whaalapaptonga tau le soifua maraloina. O le vave foi o na iloa, o le vave foi lea, o le mawhai o na whaia iai o se whaatatau, mō tūlanga tau tong fitinga. Tala ia le Radio Samoa mai Ausetalia, i le nei au auli.